Mwanjumulikirari nebirengereri ao nigo bigenda kurwigwa igoro yemeroberi ao ya serikali kubwa mano moroberi olyosha bwobwenia gose umanyikate bwobwenia osha Social Health Authority ase litukulia lero omojumbe bwebunge ya West Mugirango Mosike Steve Mugaka naboigo omobunge bwebunge ya Manyata Mosike Mkunji Choni Gitonga banyaka habago kwanira engane yo ase chigakie chiechyo nigo omosike Mkunji Choni Gitonga anyako bagakubolia omogusigo chamo na kwaene kyabana omogusigo chamo na barabu na baranyo baga aliyoko bwatesia omogusi Mosike John Mkunji Gitonga nigakurwase ebunge ya Manyata eyo gotoka ime ye county ya Embu Molikito Fatiga Disemba na mange Umubunge oyo Mosike Mkunji John Gitonga korwaze bunge ya Manyata imeye county ya Embu nigo atebirie egesa kukyo mogusi babe amo nambare tayare ase okoba maiga yoria orache gutenenigwa ase kirogo kyoborai bwense engana yarodekana komorenga oyo kabeire omowaziri bwoborendi bwime Dr. Fred Matiang'i. Mutaweka hapo juu sisi tuone tukamatanishe wote. Serikali inafanyangwa hivyo na serikali hainanga uongo. Ukitembea hivi unaweza jua kama network ya mtu iko sawa. Ni kweli? Ndio kuna watu wanasema tumekaa sana kwa siasa hatuwezi shindwa. Ukiongea na watu wawili watatu unaweza jua mtu mwenye anashinda na mwenye anashindwa. Ni kweli? Ndio maana watu wanaambiwa wasikize ground. Acha Mkisii atulize inchi, aongoze inchi, asambaze mali ya Kenya equitably na kila mtu Kenya afurahie. Kukwana ase omoyega oyo wa matanga yoko mwenia omongina Grace Bosibori Musa okorekana ase kanisa ya Adventista ya Kibirigo Central nigo omobunge o West Mugirango Mosike Stephen Mugaka nigo nere airachinga kecho nakuboria omogusi kubwata chikura ase obonge bosyo bwobochorio bonene bori bosyo ekure litoko bekete na ababoliria abantu bamintegeso ky'omogusi gatosoke tubwate ebibande asabara bali baito batubwate ebibande tubwate abantu baito chikadi tukire litukeria karori kobuga tworokie nseye ngana into tubwate omubaro ekina ansira gotebia abantu keja kerokyo chikura chia West Mugirango echi chietane tiemia ekiro kigwalae ndo kibekete beyomondo tutarikira neti nonya nigo abarai abaiga barorekana komocha omoroberio bobwenia osha akugania omorai wense ayotugutere are kokoba nigo obwate mechando emenge shida ya SHA na hiyo medical thing ni kuwa usimamizi huko ni duni. Tumeweka amateurs huko wanafanya experiment na hiyo SHA na hakuna mahali wanatupeleka. Mimi nataka kusema SHA kulingana na mimi nimechoka kutetea SHA. Hiyo SHA ivutiliwe mbali, turudishiwe NHIF, pesa ni mingi zaidi. Nilifurahia wakati nimeona umebadilisha model ya universities yenye haiko inafanya. Ukarudia ile model ya zamani. Bwana Rais, kama kitu haifanyi wachana nayo, tuendelee na ile ilikuwa inafanya ya kitambo. Kurwase ensemo yechsemi nigo omurikyo manene bw'ikyombe ky'abarimu yanat orosagia rwanyamira Evans Obiri ababuria ababunge abo babiri kuboria kubwatuka kibesa cy'amasomo ase kisukuru. Mwambie waziri wa fedha atume pesa shuleni watoto wetu wasome. Capitation to schools hakuna pesa huko. Mundu anatoa 10% anasema ametuma pesa. 10% itanunua chokaa ama itanunua nini? Hiko ripoti ya Getembe kurwasi nseme chiga cha Kibirigo egiye gutoka ime ye ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Nje Fatiga Disemba.